अब की बार ट्रंप सरकार Indian Prime Minister Narendra Modi ki yamna chanajaba marup Donald Trump election gi matamda vote fawbu khumpikiba US President Donald Trump ki maikedi India gi damakta 15% tariff thamlakkadawri. Makha chacharakpo ina USA gi maikedi gi USA amasung Pakistan hairiba country ni sigobi yamna chawba dil amakhak tawkre hairiba dil asigi matungina Pakistan da lairiba crude oil sing asi extract tawduna refine tawbudi US na mateng tawduna Pakistan gi maikedi gi India da lakadawriba matam asida crude oil amasung refined products sing asi yonba fawba yare haidun Trump na phongdokli. Kudingmak po anova video amada amuk kahana taramna ukchari geopolitics amasung international relation gi oina anova lakliba development kharaki matangda punna miyeng tabinasi. Yana hanbada hauzik songnariba Russia amasung Ukraine gi oiba landform asi loshinnabagidamakta honnabada European Union ki maikedi makoida yamna mangzaba oina EU amasung US ki oiba trade deal sign tokhiba adugi mahi kharadi hauzik ubu fanglakle. Hauzik songnariba Russia amasung Ukraine gi oiba landform asi loshinnabagidamakta honnaba matamda NATO gi maikedi Russia bu mateng tawriba Russia gi oiba potoksing asi Western world gi lairiba Western bloc sing gi maikedi bloc tawduna thamba taraga shu China amasung India gumlaba country sing asigi maikedi openly lairiba asibu yaningdaba phongdoktuna maru oina BRICS hairiba organization asibu target tawduna karigumba India China amasung Brazil gumba country sing asigi maikedi Russia abu landform asi loishinnabagidamakta pressure tawdaba taragadi Russia gi oiba product sing US amasung lairiba Western bloc ki maikedi thamliba sanction asibu thugaiduna lairiba country sing asida secondary sanction lakani haiduna thamkiba wafam sing adu hauji ubu fanglakli. Ihan anbada European Union ki maikedi ki India gi oina khwaidigi yamna chawbu or refinery singi manungda chaliba Nayara Energy hairiba company asigi mathakta EU gi oiba market asi access tawhallaroi haiduna sanction thamjinkraba matung asida USA hairiba country asigi maikedi gi amuk hauji asi India da 15% tariff thambada natana Russia dagi resource amasung khuju khulai sing leibagi damakta tonganba penalty kharasu thamlakkani haina phungdorakli. Samlapa summary oina chahi ahum fazilaklaba Russia amasung Ukraine yoiba landform asina maram oiduna Ukraine hairiba country asida khakta natana masiga kusamna duna chatliba mateng tawriba NATO amasung US na singba country sing asigi resource asi nonggi mangsin basi aduki matik yamlakpana makogi oiba economy da achauba damage khara uba fanglakpada natana Russia ga oina lairiba landform asi kuiman kibadigi lakliba mangjaw sing asi yengduna hauji Western bloc da lairiba NATO amasung USA EU gi maikedi yamna kanna landform asi loshinnabagidamakta honaribani maruoina hauji Ukraine hairiba country asigi maikedi landform asi loshinduna ceasefire porakpa yamna kanna pamle hauji Ukraine hairiba country asigi oina lairiba Zelensky gi lainga asi Ukraine miyam kaya ama thoraktuna yaningdaba phongdoktuna corruption gi oiba charge kaya ama thangallaktuna fam thadokpiro hairakpadigi yamna luba fibam amada laisilakli masigumlaba maram kayasing asina hauji Western bloc da lairiba kangbusing asigi maikedi landform asi athuba matamda ceasefire porakpa pamli nakal amaromda Russia hairiba country asisu aduki matik yamna awaba fibam amada laiba taragasu Vladimir Putin ki maikedi openly ceasefire pamde haibasi phongdoktuna ngasi fawba muktuna lairi landform asi hek haurukpadagi NATO gi group da lairiba Western bloc da lairiba US dagi hauraga EU gi oiba country sing asigi maikedi thamlakpa wafam madudi hauzik sognariba landform asi da Russia gi maikedi Ukraine da lairiba micham praja kaya amabu halibani masigi oiba thawong asida Russia gi mathakta thamliba Western bloc ki maikedi thamliba sanction sing asibu thugaiduna makoigi oiba thau natragana gas na singba lairiba India China gumnaba country sing asi indirectly Russia da mateng tawsinduna Ukraine gi oina lairiba landform asida miyoi ke ama hahalibani makoina fangliba paisa adu blood money ni haiba wafam asi phongdoktuna laklibani hairiba wafam sing asi phongdokchaba taragasu Western hypocrisy ama oina Europe ki lairiba country kaya ama ngasi maksu landform mara asida Russia dagi natural gas na singba makal makha kaya gi oiba resource sing lawba leptri landform asi haurukpa matamda US amasung Europe ki lairiba country sing asigi maikedi gi India hairiba country asida Russia da thamliba sanction asi thugaiduna India na lairiba crude oil sing asi leidanabagi-damakta kayara khanna convince tawnabagidamakta honaki adubu India gi maikedi gi ahongba molda fangbani national interest ni haiduna damak leidana lakhibani matam fana kuina US amasung Western bloc da lairiba kangbusing asigi maikedi gi su exceptional case amagumna India gi mataktadi thoidokpa action asi tawdana lakhi adubu landform asi loshinnabagidamakta honarakpa yamna desperate oiba mong amakhakta haujikti Europe khakta natana US ki maikedi kisu India da Russia ki product sing lawi haibagi damakta penalty amasung sanction gi oiba wafam sing asi action da uba fanglakle
यूरोप की माइकेइदगी सेंक्शन थमजिलक्पा मतमदा एक्सपर्ट कया अमगी माइकेइदगी खोंथांग असि यूएस नसु मखा चथरकपा तारगदि इंडिया की ओइबि यामना चौब इंपैक्ट लैगनि हाइबदु ngasidi यूएसए की माइकेइदगी सु थबा अच्छी चपचाना लौखलकले मरुओइना ट्रम्प की माइकेइदगी फोंदोक्लिबा असि इंडिया हाइरिबा कंट्री असि रशिया हाइरिबा कंट्री असिदगी अदुकी मतिक यामना डिफेंस इक्विपमेंट सिंग लैबदा नतना मखल मखा कयागी ओइबा हौजिक लैरिबा लानफम असिदा अचिंगबा लैना रिसोर्स मखल कया अमा लौदुना रशियाबु लानफम असिदा मतेंग तौसिनबगीदमक्ता चप चाबा पेनाल्टी खरा लाकनी हाइबा हौजिक फाउबगी ओइना चप चाबा करिनो फोंदोक्त्रगसु पेनाल्टी खरा अमसु लैरि हाइना थमलिबनी यूएसए की माइकेइदगी मसिगुमलबा अचौब खोक्थांग असे लौखलक्पगी ख्वाइदगी यामना चौब मरम असी हंदक यूरोपियन यूनियन का साइन तौनखिबा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अदुगिसु यामना चौब इंपैक्ट याउरी यूरोपियन यूनियन की माइकेइदगी ट्रम्पना थमनिंग वाफम कयामा कंडीशन कयामा थमजिलक्पा मतमदा यूक्रेन गिदमक्ता येंगदुना हराउना मांगजबा तारगसु याखिबा अदुना हौजिक ट्रम्प की माइकेइदगिसु मसिगुमलबा खोंथांगसिंग असी यामना यांगना लौखलक्लिबनी मतम अमगी संगनाइदबा बिजनेस ओइरंबा नसिना अमेरिका हाइरिबा कैपिटलिस्ट कंट्री असिगी प्रेसिडेंट ओइरिबा ट्रम्प की माइकेइदगी करिगुंबा अमता मखोइद कानारोइदबा ओइरबा मरुओइना फाइनेंशियल गी ओइबा लंबी असिदा कानारोइदबा ओइरगदि थबक तौदबगी ओइबा ममी असिसु अदुबक लैरिबनी इंडियादा सेंक्शन थमजिलिंगगी मतांग असिदा यूएस की लेंगा की माइकेइदगी हौजी असी यूएस अमसुंग पाकिस्तान की ओइबा यामना चावबा दिल अमखक साइन तौनख्रे हाइबा वाफम अमा फोंदोरक्ली दिल असिगी मचुंगिना पाकिस्तान हाइरिबा कंट्री असिगी ओइना हौजी फाउबगी ओइना खुद थाद्रिबा ओइल रिजर्वसिंग असी यूएस का खुसमनदुना एक्सट्रैक्ट तौनबगी ओइबा थबकसिंग पाइखटलगनी हाइबा वाफम असी थमलक्ली पाकिस्तान हाइरिबा कंट्री असिगी माइकेइदगी मतम कुइनदगी कंट्री असिगी मफम कया अमदा ओइल रिजर्व कया अमा लैरी हाइरिबा ओइल रिजर्वसिंग असी ngasi फाउबा लौथोकपा ngamdana लैरिबनी हाइबा वाफम असी हंजिन हंजिन क्लेम तौदुना लाक्लिबनी प्रोसेस असिगी दबक्ता यूएसए हाइरिबा कंट्री असिगी ओइना लैरिबा कंपनी सिंग असिदगी करंबा कंपनीगा पाकिस्तान थादुना खुसमनदुना थबक तौहनगदौरिबगी हाइबगी ओइबा प्रोसेस अमा हौजिक यूएसए दा अथुबा मतमदा चथगदौरी हाइरिबा प्लान असिगी मनुंग चन्ना पाकिस्तान लौथोकदौरिबा क्रूड ऑयल सिंग असी रिफाइन तौरबा मतुंगदा इंडिया दा अमु योनबगी वाफम फाउ अदुमक याउदबा नत्ते मतांग असिदा यामना इंटरेस्टिंग ओइबा इवेंट खरा अखोइन उबा फंगली मदुदी नौमनिनिगी ममांगदा पाकिस्तान हाइरिबा कंट्री असिगी आर्मी चीफ चाइना दा चट्टुना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की वारी सानबगी ओइबा वाफम अमकक लैकी मदुदा नाकल अनिमकी सानखिबा वारी अदुदा थोइदोकपा कानबा फंगबगी महुत्ता चाइना की माइकेइदगी मखोइना थादरिबा सीपेक की मखादा पाकिस्तान की ओइना लैरिबा मफम कया अमदा नौना सागलिकबा अदुकी मतिक यामलबा सेनफमसिंग थाददुना सेमगा सागलेबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग असी हाना सेफगार्ड तौखो हाइबा वाफम अमकक फोंदोक्तुना थारखिबनी मसिगी मतुंगदनी हौजिक पाकिस्तान लैंगाका यूएसए की ओइबा यामना चावबा एग्रीमेंट अमकक लाक्लिबसी पाकिस्तान हाइरिबा कंट्री असी मतम कुइनदगी चाइना की माइकेगी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मखादा अदुकी मतिक यामना चावबा हाईवे अमकक सेमबदा नतना मखल मखा कया की ओइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग डेवलप तौदुना अरबियन सी तमना लाक्नबगीदमक्ता लंबी अमा सेमलक्लिबनी अदुबु हाइरिबा खोंथांग असी पाकिस्तान की ओइना लैरिबा टेरर ग्रुप अमसुंग रेबल ग्रुप कया अमगी माइकेइदगी हंजिन हंजिनना अटैक चथरकबदगी ngasi फाउ माइ पाकपा ngamdana लैरिबनी हौजिक यूएस गवर्नमेंट अमसुंग पाकिस्तान की लेंगाका खुसमनदुना ओइल रिजर्व कया अमा लौथोरकदौरिबा असि मसिदा हौजिक यामना कन्ना अचौब इरांग अमदा लैरिबा लिबरेशन मूवमेंट अमदा लैरिबा बलोच रीजन असिदसु याउदौरिबनी मरम असिना बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओइना मखोइना चंगसिलिबा मूवमेंट असिदा लाकदौरिबा मतम असिदा यूएस की खुद थिंजिलक्लबनिना करम फिबमदा ओइरकपा याबगे हाइबदुसु यामना चौबा वाहंग अमा ओइना थोरक्लिबनी मतम अमदा चाइना की माइकेदी की सीपेक की ओइबा प्रोजेक्ट सिंग असि चथरक्तुना लंबी सेमलक्पा मतमददी हौजिक फाउबगी ओइना लाक्लिबा जर्नी असिदा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी असी हानदगी मपांगल असी नोम कनखलक्लिबनी अदुबु हौजिक चाइना की मुहूर्त यूएसए ना ओइना रिसोर्स असी लौथोरक्पा मतम असिदा हाना लेरमलिबा मूवमेंट अदुदगी करंबा मूवमेंट अमदा लाकदौरी करिगुंबा इंपैक्ट खर सोइदना उरनी हाइदुना मियोय क्यामगी माइकेदगी थमनरी